له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan sin kami hatiranan, damikian daysab mga sila amuin simusugpat kamo ha social media, sibuda ha Facebook, ka YouTube, Twitter, iban si mga kaibanan long ta amuin kakitaan kami roon ha mga nasabot yan. Alam doa kanyo katantan mga palanggungan sing kami ha kama Islam. Manjari waktu ini long ta kalukaluwi mga mainuino kamo sin waktu yari ako nakasud habihaon. Sabab na kakunahan long ta amuin makapagsunad kami bansing guru mulia karena supaya magbatok limbya mga karadyaan pagpasampay karena aon biya mga timaabit kaniya haduaing lokal at niya in parsukuan niya mapindalong tapa waktu albaa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Biya dahad turay sabin waktu amuin puas maghrib. Asabit to na inasal kako in waktu yan to, bihaon na kita niyo magbak insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini in pengajian sing kita niyo sugpat da sin pengajian na to limabay, amulong ta in aturan sin amoy in pag hambuk bay sinamin dua maglaki bini, amin nasabot tayong katantan long ta haaturan mapatut batukon sin tiap-tiap usog iban simbabae ha paghula-hula nila. Habihayaon insyaallah lumatun kita niyo pa pangajian sumuno pagtawahon long niya al-angkihatul fasidah. At niya impagyanon doon hay niya aming pagtiyaon long niya mabista siya hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imana sin namin fasida ini bang ibarat pagkaon, amo ng kakaon balos. Bang hibutang taharugaing biya mga kaptangan, long niya amuin hinang pasaw. Di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon hajari tayo maun, do sarakula patuhan na to Rabbul Alamin, karena wala nakaamu haturan sara impagkiyaon. Doon na ini, biya kato, yang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya minal amkihatil fasidatil lati naha anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mayali. Daing ha mga pagtiaon amuin wala siya kimugdan haturan hati niya pasaw siya sarta piyang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna im mga sumuno ini. Kaisa niya pagtawag long niya nikahul mut'ah. Amunin pagtiyaon long tangyanan mut'ah. Hati si mut'ah ini bang tasinuhon imaana si mut'ah. Amunin pagtiyaon panginam-kinam. Amunin pagtiyaon long ta biya mga pila adlaw sa jayaon mag ini long ta maghinang biya mga perjanjian inusog iban sin babae magtiyaon mga tuadlaw hadya atau mga hangkapito hadya atau mga hangkabulan 2 bulan atau mga pila ini
bulan bihan atau pila tahun na pagawusad tuin sila magbutas. Na ini wala ini longta ini nakasud ha aturan sara diarasin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misan pa in kaaunan niya inyan longta bat hilaway in pagkawin kaniya sin pagkawin na aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala atat kala inyan asal ini tiututat longta in lugay-lugay rasin pagtiaon na inyan kataan bukon ha aturan sara sin agama Islam ini katantan wala diarisin Allah subhanahu wa ta'ala maawon ha antara si mga Muslim in pakaradyaad bihainin aturan pagtiaon. Na in mga ini longta na hihinang si mga kaibanan nagdaraawa Muslim day sabkuno sila sa sumagawa habihainin butang niya na inyadto wala yadto kiya pang hindo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamayan piyang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katawtay manguran. Hati niya in mga pakaradyaan ini di mapatut singuran sin mga Muslim amin nangangako in sila nagtutuhan patuhan Rabbul Alamin. Damikyan amin nagnanaik saksi in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hikaruan niya dahil mga piyanglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena wala nakabato kaaturan sara pagtiaon amuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya lamud na yung mga umat niya pagtawakon siya nikah asyigar. In pag iyanon nikah asyigar amo na in pagtiaon longta biya luparagbos mag sunad. Amin mag-ison in dua usog longta long sinambok usog yaon long niya paasawahan nakako intay manghud mo asawahon ko isab bihan asawahon mo isab intay manghud ko bihad to. Hati niya magsunad sadya sila. Na inyad turi manjari haturan sara sin agama Islam ini kiabutang ini sabab di ini hikabutang habihainin kahalan niya hipahati kato taniubang bukon aun jimatu ha jaman nakaunayad to. Sibuda in kaunan nakauna ring ha ini waktu si Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ha jaman niya aun jimatu hiyad to na ini katantan hangkan nabi ay takato taniyo in ini di manjari amin long ta imyanin hambuk long niya ini asawahon ko na in anak mo ipa asawa ko isab in anak ko kay mo. Harihad to na aun waktu long niya inyaon wayroon misan sadak. Hati sin wayroon sadak, wayroon ungsod. Sabab na hati ko in matali nila na pagka magungsod din hambuok, pahambuk bihan na atin niya magtabla na hadya sila wayroon na pagungsod. Na sibunad to aun ungsod iban sin way ungsod di iyad to tay maun sin sara sin agama Islam sabab inyad to amuin pagtay maalong ta bukon ha aturan sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palanggungan sin kami agama Islam amuin habihad to in kahalan niya. Damit yan da isab. Amo na in pag-asawa lang ta pag-ianon nikah al-muhallil. Pagtiaon amuin paghalal sin hiaram sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kunin pag-ianon dun hay ni nikahul muhallil hati niya biya lang niya sin amuin babae kaya talakan sin bananiya doon hayan
nakaruwa, pag-ubos, paghikatuyad to, nari na siya manjari long ta magbalik iwan sinbana niya, sabab inyaon katan, biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin Quran, at-talaku marratani. In pagtalak, makarwara in katubtuban niya. Hati niya, bang abutan na hikatu na in pakaradyaan ito, di na manjariin sila maghambuok, di na jarihon sinsara, bang sila maghambuok in yadto haram na kanila in magsuok kawakto yan, biyayta kato, laong niya, wala tahillu lahu min ba'du, hatta tangkiha zawjan ghairah. Di na mahalal kaamuin usog. Iban simbaba maghambuk pa sila karwarwa. Suway na makabana imbaba dugaing usog. Sarta doon hayan na damikyan bang sa upama mabaya sila magbalik. Na subay reysab lumabay habihad to imbutang niya ika ini kabutasan sin bana hikarwa, habihad tu indan niya ramikyan, amuin ampa sila manjari laungta matiaon magbalik. Naim mga ini may tatiyag siya ni kahol muhallil, sabab imagyato mag-ison in usog, hisiyusiyo na in usog, biya mga isunon simbana, laung niya hasupaya sadya, biya mahalal kami magtiyaon, na asawahon mo lang niya in asawa ko yaon, sa sumagawa ay mo hadya siya suuka. Bihag to. Hati niya hilabay, hadya amin pagtiyaon yaon, hasupaya sadya kanganan in, sila nakapagtiyaon, sa sumagawa on parjanjian, sinusog, amoy in langta, namuta si asawa niya, iban sinusog amin umasawa ha, amin asawa niya yadto. Napag-ubos lang niya, butasan mo na sa pag-ubos. Supaya kami makapagbalik. Nabihad to. Na ini ni mga katawtay manghuran, di na to manjari launta dupangun in ginawabaran na to aktalan. Sabab ini ni pangakal sin manusia, ginawabaran niya, kaya na bang niya hinang biya siya sin himinang sin haram, amuin sa mata-mata, inyaon katan biyaray takato in aturan sara, sin in usog iban sin babae magtiyaon, makarwara in bistahan sin pagtalak pagyanon, atawa pagtalak, na ampain talak, di siya magkapasaw, doon hayan, hati niya, inyan katan, mag-itong na sadya kaw makapila. Bangkaw makaitong na makarwa, amo natin katugtuban niya, sarta buas sinduayad tumaghambok sila magbalik, doon hayaon bang maon na impag, butas nila di na yad tumanjari sila makapaghambok, hasabab yan na in yad to subay yad to in babae makabana na dugaing, sarta bang sa upama mapuasin pagtiaon sin sila amoy in bana na hikarwa sin babae, ang pamaaw ning pagbutas nila, hawak to sin kabuhi nila, ang pa langta mabaya pa in bana niya nakaunay wan damikan iwan sin babae yaon, mabaya sila maghambuk, ada kala pasalan sin mga kaanakan nila, na inyad to ang pamanjari kanila magbalik. Kaya sumagawa, harihad to langta, amin laray ring ha amin pag ini un pagtawag ini luparagbos nag ison-ison bihan biya sa pantun amin labay ring ha amin pangakal pa Allah subhanahu wa ta'ala si John matarang insara na ini di siya manjari sabab biyata doon ha ini sa mata-mata alam sing Quran suratul Baqarah ayat 203 wala tahillu lahu min ba'du hatta tangkiha zawjan ghairah. Na way na tuod dapat, buli iwan dapat launta, amuin di mahalal pa kaniya, in asawa niya, bang niya kiabutasan na nakarua, suway na makabanarugaing in asawa niya dugaing usog,
ampay adto manjari sila makapagbalik. Amo yadto mga katawtay manghuran ha ka Islam. Damit yan doonhan inhikaupat deng ha mga piyanglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtiaon nikahul muhrim. Amuin pagtiaon sin tao amin halawom ihram. Hati niya pag-ianon doon, haon halawom ihram, sibo din kaaunan pag-ihram, pag-haji, iban sin pag-umrah. Sarabing yan, impagyanon ihram, amin sumud, palawom ibadat, pag-haji ka, atawa pag-umrah. Amon yung pag-ianon lang niya ihram. Bukon yung pag-ianon ihram doon ha, amin badyo ipagsulog. Inyan lang ta, tamungunin yan, bang kita muna-muna na sumud palawom ibadat, na sabay kita magtamong na amuna, sinaturan pagtamong amin tiwila sinsara, doon ha ngan in kita maghaji ka atawa mag-umrah. Nabihad tulong tain ini aturan na hasarab yan sa kaino in sila yaon pahalawom sin ihram at inirang kita imian halawom pa sin ihram bukon in maanan niya nagsusulog pa sin badyo tamungon ihram sa sumakaw yaon pa sila halawman sin amuin pag-ibadat halawom sin paghaji labi-labi na wala pa natatangbo sin katan hinangon doon biya sa pantun lang ta walong kasubangan niyaon amuin ini manuito yan na sila harap madto pa arapa hajaman na to bihaon amuin in kamatauran lang tari na lumabay hamina na sumagawa madto na manuito yan pa arapa pag-ubos yaon sin walo kasubangan pag-abot sin siyam kasubangan doon amunain mag ukop doon ha arapa sin adlaw yadto pag mahapon yaon ampa sila lumudlod dahil nga arapa harap pa Muzdalifah kumawa doon sin bato hipagluntal dito ha jamarat amo na intulong ta pagtitiluan sin bato amin jamratul kubra wusta iwan sin sugra amin long ta dakula titiluon yadto iwan sin amin hagitungan niya, iwan sin manahot, naroon kumawa batuha ini Muzdalifah. Adapun haturan tod sara, mga undapat suway sila makahanti doon ha ini Muzdalifah. Sa sumakawa, habihaon jaman, long tapasal sin taod na si manusia, di na biya mga dulan in tao humanti doon, sabab na manahutin lokal, di maubos bang biya mga milyon na manusia bihan doon ha ini Muzdalifah. Na inya to aon magpakahinang bihad to ha mga tao amin wayroon da mga magpanaw hadya sila na yadto mahinang yadto yung bihad to makaurol ha amin limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab insya himanti doon ha Muzdalifah. Na amo yadto na sa kaino lang taon pahihinangon doon ha amin pakaradyaan sin pag-amal hatungod paghaji iban sin pag-umrah na ri manjari sibo dain usog mag-asawa atawa babae magbana hawak tuyaon subay na mapuas in hihinangon katan ha pag-ibadat paghaji iban sin pag-umrah. Nawang sa upama aun di matuhabihad to yung kahalan niya na impagtiaon nila to pasaw di tayo maon sarta inyaon hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala impagtiao na bihad ting kahalan niya. Damit yan in hikalima, dahil nga mga ibadat long taris at kato pag-asawa iban pagbanasin babae, amunin pagtabakod lang niya ad nikahu fil iddah. Amunin pagtiaon halawon pa sin iddain babae, amunin magbana na siya. Katisin ini idda, bang tungod pa amin babae, kaya ini taon na siya talak bihan dahil habanan niya, at inabiutasan na siya, nasubay siya roonhan, ini tumakad 2 bulan. Alawon sin 2 bulan niyaon, na di siya manjari magbana hawak tuyaon. Sa may tayad to, aturan sara, asupaya, di kaingatan adakala in siya nagdarasin ini
aun paroon lang ta dahing ha amin ba na niya nakauna. Matuhian. Sabab na in tungod paparkala angkan na lang taon idda, asupaya masiguro bang sa upamaon kiawid doon lang ta hababai aon biya mga naburos siya, asupaya kakilahan ng bata-bata bang hisyo intag anak kaniya bukun maglamugay wihan indua usog doon di kay ngatan hisyo ring hadua sila intag anak sin bata-bata. Amon tulong tain paghalian din doon hayaon. Amusan hangkan siya aon idda. Amo na yung 2 bulan hati niya tung ka pangdurugo sin babae subay na siya lang ta amoin mapuas dahil nga yadto. Wala ta'zimuno uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Hati niya riyad tulong ta manjari amuin maon in biya mga paghambuok sin usog iwan sin babae at kalain siya kaya butasan simbanan niya nakauna subay yadto mapuas in amoy in 2 bulan ini ini tagad niya sinamoy in hasupaya in siya manjari na siya magbana. Na yung mga ini mga kataw-tay manghuran aon sa ini magjaturi kato mga bihadto labi-labi na bang mga labay ring ha pagdukal pagastol pagbutas naroon haon aon wakto na ini ubos naman long ta talakan sin banabihan ito na makadnay sa ba usog dugaing tabi dakuman ini jimajato mga kataw-tay manguran inhi kaunom niya damikyan pagtiaon amuin di tay maunsin sara sarta pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an nikahu bila wali. Amuna impagtiaon wayroon wali. Impagyanon wali amuna in usba sin babae. Bihan mataod di magkasa kato taniw tungod parkala sin pag wali amin laong niya in babae bang siya nakalabay na paghula na in siya manjari na magpi sing kabayaan niya banahon. Kati niya in siya makapagwali na sin uno niya, sinbaran niya. Inya to ambok kasaan ho usalong ta manjari in babay magpi bang hisiwing ini banahon niya. Misan in budyang yaon bang aon magmaksud kaniya umasawa. Asumuhon dasin, usba niya bang siya mabaya na usog yaon. Amin nagmaksud kaniya. Biha namin budyang. Na, sampay sinamuin nakalaway na paghula, sibo daing kaaunan in siya bituanan atawa balo, magbing in kapatut, sin amin usba niya, magdihil kawalihan kaniya, in siya makapagpi bang hisyo imbanahon niya, sa sumagawa in pagwali suwaira makakadto pa amin usba niya magdihil sing kawalihan kaniya. Amo adto mga kataw-tay manguran ha agama Islam. Sabab in babae di siya makapagwali sin ini baran niya ayaw makapagwali siya parugain. Biya sin mga jimajato aun waktu in bata-bata amoy in lang tatiyaon hawak tuyaon labi-labi na tuod bang nagbubutas na in ama iban sin ina labi-labi na tuod bang sa upamaon piagsaggaan sin ina iban ama hawak tu magbana in anak na ina kailo in magdihil sing kawalihan na in daing hatampik pa ina lang ta hati niya waris lang sing kita bang magtawag bukon siya usba misan pa in kaonan usog, biya tay manghudsin ina usog, di siya makapagwali. In magwali, suway amoy in, ini bituanan niya, atawa bang di makarihilim bituanan niya, ama sin bituanan niya, atawa tay manghudsin bituanan niya, bihan hati niya in pagyanun usba, dain ha amin pihak usog
sila tin makarihil sing kawalihan hasupaya jumatuin pagtiaon haturan sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mataudtod pagkarungukan ta ha mga bihay ning kahalan in magdihil kawalihan amuin daing ha kababaihan bukon daing ha amin kausugan. Sabab aun duunan biya mga luparagbos piyag sasaggaan sin dua pihak. Naarapon imparkala sin pagbutas mga katawtay manghuran di ba manjarin natutawakon bihan naguno nagbugit bang ay ni agad-agaruntod na ayaw kita magnanong niya hibugit ngayon babaiyaw. Hindi, ini pagbugit na amoy hindi natudputod bihan, way namut ka niya. Sabab bang hibugit mo na yun, naway kapos paidahan na. Sa bukon bihad to, ingan niya magbutas. Magbutas, hapyag sulutan, maghambuok, hapyag sulutan. May tabang hawak to, magmaksud bihan, inusog pakababaihan, lumagtod sindahan na supaya doon hayaon makapagbatok sila iban pagkugkuyag paguyom katawa in katantan bihan nagkukugkuyag sin makapaghambukin dua manjari bang magbutas na bihan may nang bialo paragbos magkuntara di manjari ha kami islamin bihad to magbutas sa karayawan daysa papagsulutan hasupaya labi-labi na bang aon anak doon nakabin na inyan wala napinda ing kapatut sin ama anak niya, wala daysab napinda ing kapatut sin ina anak niya. In anak, bukon siya pagbabahagian, mga katawtay manguran na kama Islam, sarab sibu dain kusog sing kapatut sin babae, iban sin usog hatungod sin mga kaanakan nila. Adapod na sila magbagay-bagay na hadya, hakahalan sin mga kaanakan nila, amuin sama sibu sila magayupot, bang biadin in hikabatok sin kabataan bihan paamin longta ini paamin karayawan longta hikarayaw kanila kata nakabuhi nila. Amod ting subay hinangon sinambuk pahambuk din kato taniyo asupaya ando kaylo in mga bata-bata biya di sila mailo misanda nagbubutas na in ina iban sin ama at kala in matali sin sila labi na marayaw kanila in nagbubutas din sin naghambuk. Bataon yan doon na hapa na naman nila labi kuno marayaw in nagbubutas din sin nahambuk. Na in magbutas sa jamin dua in anak ayaw na to hibutas doonhan ayaw puton na to marayaw mga katawtay manguran na kama Islam asupaya kita niyo makalanggal sin sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala sabab bang kita nakalanggal sin sara niya na Tuhan na to Rabbul Alamin in mara na to mag-ato. Naamon ti makabuwa bihan yan. Na ayaw kita lumanggal sin sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Damit yan in hikapito doonhan. Nikahul kafirah ghairil kitabiyah. Amo na lang niya in pag-asawa haamin kafir, kafira in babae, bukon siya nakasuod doon haamin pag-ianon nagdara kitab. Hati niya nangangahagad ha kitab, nakauna rin ha kitab Al-Quran. Inyaon diyari sinsara, in manjari umasawa in Muslim, haamuin babae kitabiya, sababin mga sila Muslim da isab. Bihan, bating katan kanabihan, Muslim katantan, iwan sing katan kimakahagad, na mamarat saya kakitab-kitaban, biya naog sin Allah ta'ala ring atas langit, biya na sin, kitab Taurat harapkan Musa alayhi salatu wassalam, kitab Injil harapkan Isa alayhi salatu wassalam, ini katantan, kitab din Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman sara sin Tuhan na to Rabbul Alamin, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta ing kakahinang sin sila, amin miyamagad, sin bautan sara, sin mga kakitab-kitaban na sabot yan, sibu dahin hukuman, iban sin amin diara sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya sibu dahin to, kitabiya sila, na
sa sumagawain sila Muslim daysab sila biada kato mga katawtay manghuran agama Islam. Namura kuman mataod daysab niya makad kanila amoy inlong niya in sila yaon kimakahagad bahasa ha kitab Taurat kimakahagad ha kitab Injil sa sumagawa aun waktu simusulang daysab. Na minsan sabing kato ini bihag turasan mataod Muslim nagdaraawa bihan kuno insyaon Muslim, sain kay banandi day sa mga magsasambahayang biya. Na inyad tubok ko niya tubi ang mga kita nagdihilngi sa sumagawa, in mangi dito amuin magngan kita Muslim pagubos, di tayo nangunin, yang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin amuaun in hikalapas kato dahing hakabinsanaan, dahil dito haadlaw kana-kanalong ta, ataw abang dumatong inadlaw gana-gana. Amuan to mga katawtay manghuran ha agama Islam. Biyahita doon sintuhan na to Rabbul Alamin ha suratul Baqarah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Ayaw kamulaw niya umasawa ha mga kababaihan musyrik. Subay na sila magparatsaya. Amuan to. Hati niya misam-pisam nagsisirik bang nagtawat na. Sumud na paagama Islam, magad na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inyag to, way nakasaan ta umasawa, inyag to, bukon na pagtiaon lang ta amuin paklus, atawa pagtiaon lang ta amuin lang ta pagtawakon tawang ibarat kakaon lang tabalos, atawa amuin larak bang hakabtangan bihan lang niya pasi dati niya di manjari inyaon pagtiaon bihaon. Dabdamit yan bihita kasin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Mumtahana ayat 10 lahun nahillul lahum walahum yahilluna lahun. Bihita dunhan di mahalal in sila ini ha mga kausugan ta damikyan ng kausukan tari mahalal ha mga kababaihan nila at yung kahalan niya subayra sila mahinang Muslim mga katawtay manghuran hakam Islam na amoy to in subay batukon sinambuk pambuk den kato taniw na asupaya ando kaylo ngalapas kita niyo ring haamin mga katan ini pianglangan kato sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At niya apabila in sila yaon nagparatsaya na pa Allah subhanahu wa ta'ala na in mga yan na aun waktu biya mga ini hibutang ta long ta kapir sibu-sibu in sila yaon. Manjari hambuk den kanila roa sibu da usog atawa babae. Simul pa agama Islam naroon na yan maharam na haamin Muslim usog haamin asawa niya yadto bangsa upama ini naawon nain pagsud pa agama Islam sinambuk den kanila roa. Atawa long tababain simud pa agama Islam na maharam na babae yaon imbana niya. Amin subay long tain sila to karwarwa mag ini Muslim na karwarwa. Na tungod sin sila bang sila mag Muslim na karwarwa nari nakakunahan sila kawinon. Jarihon na inamuin pagtiaon nila hawak to sin in sila yaon long ta nakapaghambuok bukon ha agamasin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na tudbang in sila yaon long ta amuin pagtawakon long niya in sila kitabiya. Hati niya miyamagad sila haamin pangindo sing kitab pianaog sin Allah Ta'ala maun pa Rasul niya bianakan Musa alayhi salatu wassalam sing kitab Taurat damikyan day sab maun pa Isa alayhi salatu wassalam sing kitab Injil sabab biana sinari nain sila to sibu-sibu dayad to Muslim biyan naamu yan tulong tain biya ini subay na to jagahan marayaw in mga pakarajaan na to. Patungod parkala ini, di ini marahi paglangog-langog, ataway di ini biya mga manjari hipanggaan-gaan sing kita, parkala mabugat ini,
Sabab na in puunan sin lang takabuhi sing kita, then di halaw man sing gumini, na kuno kita mabuhi, sing kabuhi matan, amuraim mga sila na nay maisin, agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, iniuian sing kita niyo parwa lugal da. Inambuk lugal, amunain, kabuhi, kakal, wayron nakamatay niya. Nain yadto, hambuk yadto, amunain narka, na tiyawag si mga sila sambil, inyaon lang niya, wayroon kabuhi, wayroon kamatay. Mahita, sabab kakal na roon alam kabinsanaan. Nain tao makasud mo, nahaon pagyanon lang niya, wayroon nakabuhi, way nakamatay, kuu sa buhi na siya, sa wayroon kasanangan. Nabangin tao halaw mo, wayroon kasanangan niya, haununo na siya nakabutang, in kaptangan magwa deng hasunod niya, parkala ko inilong ni wayroon tod kabuhi. Sabab may ta, halaw kabinsanaan, halaw problema sadya. Bihan yan. Naamo natin pagyanon, wayroon kabuhi, way kamatay, amo na naghula, halaw sin, kabinsanaan, halaw sin narka jahannam. Mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na inyad to na mura-murahan, maurol na to, ito habuk-habuk, sarta kajagahan na to, manjari tabalikan, kaisa niya, impagyanon doon pagtiaon, amo hindi tayo maon sinsara, sarta hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na impagyanon nikahul mut'ah. Amo na impagtiaon, laong ta biya mga pag-isun-isun na dyan sinusugiban sin babae, magtiaon bihad mga pila adlaw, pilang kapito, pilang kabulan, pila tahon, na inyaon di manjari haturan sara sin Tuhan na Rabbul Alamin, inhi karwan niya, nikahu asyigar. Amo na impagtiaon, magsulaybus, amuin laong sin ini wali at walong ta amin usba sin babae dumamagbis sa raha usba isab sinambuk babae laong niya agay bang biakato ang pa sila magbagay na rehini na balong niya asawahan na in anak ko yaon ipaasawa ini paasawahan ni sabkako in anak mo asawahan na lang niya anak ko na paasawahan ni sabkako in anak mo atawa asawahan na lang nin tay manghud ko yaon, paasawahan ni sabkako in tay manghud mo. Nabiad to bialo paragbos magsulaybos sila. Ini manjari haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala sibu daing kaaunan aun doon ini ungsod iban sinway di manjari imbihad to in kahalan niya. Ini katunya amuna impagtawahon nikahul muhallil amuin halalun in hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kiyabutasan sin usog in asawa niya, ubos di na sila manjari magbalik sabab miabot na hat katubtuban niya, amuin makarwa pagbutas, di na manjari maghambuk suway na, makawanaruga ingin babae, lumag siya isunon usog, hipasaway na sawa niya, sarta doon haon long niya ubos yadto, ang pamulong niya butasan, atas niya rihilansi ni namuin, usog umasawa-asawa niya. Ay muman long niya suuka, bihan yan. Na inyad turi day sab manjari, hiaram yadto sin, Allahu subhanahu wa ta'ala, yang langan tuod pa, ini, out sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di manjari hinangon sin, hambuk Muslim. In sumuno, hikaupat lang niya, nikahu al-muhrim. Amuin, pag-asawa atawa pagbana, sin mga sila yaon hawak to sin paghaji, atawa pag-umrah. Damikyan di yan tumanjari, subay na, in sila makalipuas sin amun hinangon hatungod sin pag-ibadat paghaji ka atawa pag-umrah. Ini kalima niya, an nikahu fil iddah. Amuin pag inibanasin babae, hawak tuing siya nagpajukup pasin idda niya. Amo na lang tain, ini
mag-uno siya. Tumakad siya 2 bulan bihan. At niya tung kapang durugo. Pag-ubos dito ang pasyaman jari magbana. Nabang maun halaw man pasin waktu ini inyad tu hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in hikaunum niya an nikahu bila wali. In hikaunum niya amuin magtiaon wayroon wali. Bihan yan. Mataod magtiaon sampai sin amuin laungta wala doon in rukun sin pag tiaon amuin pajatuhon haantara si magtiaon. Biya si mga pagkawin, si mga kaibanan niyaon, laung niya usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah, laung sin usog insyaallah, nabuko na amunganin lapal, sin amin pagtayma, iban sin pagtukbal. Inyan, bangkiawin habihan, hakiingatan nila inyan, bat amunganin, ini ikahalal sin, bukon amunganin, ini mapatot hinangon, nabiya nila simpya pagginain anak nila, mga katautay manghuran na agama Islam. Ikaunom niya, an nikahu, ikapito niya, alam ta, an nikahul kafira, gairil kitabiyah. Amuin, umasawain, usog, kahambuk, babae, kafira. Bukon siya, langta amuin, ini nag-aagama sinagama, langta aun kitab na panaugmaon, biya na sin Taurat, iban sin Injil. Na inyad to, bang siyari makatawbat, doonhan, atawa sumud pa agama Islam, mamuasin na rin haamin kakahinang niya pagpupur yan to, na inyad to rin manjari asawahon sinambukusog, sabab, inyaon katantan mahinang sabab adakala in mga kaanakan nito makaakadha ini kakahinang sinsiya labi-labi na to beweta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga kabata-bataan law niya inyan yuladu alal fitrah fa inna abawa yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. In bata-bata hipag-anak lang niya, in siya piyag-anak, yan aun asal biya mga ini, uno niya, makabatok siya pa, uno ini, papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun doon fitra, amuin, in siya nanganganal aun Tuhan. Nah, sabab yan tulang niya, in hikahinang kaniya, makakuha din haka-Islam, adakala mahinang siya Yahudi atau Nasrani atau laungta ini Majusi na deng hapasalan sin ina niya iban sin ama niya. At inebang inama niya Majusi, inina niya ini laungta bihan Yahudi na maglamugay na in agama niya roon harwayan biha. In Majusi, amo na yung mga sila, nagsusumba kayo. Bihan yan. Amo na yung mga nagdaraawa lang niya in nagpapanjarisin katan marayaw sahaya in nagpapanjarisin katan mangi amo na yung katigidluman. Iyan, amo anin mga sila nagsusumbasin kayo. Iyan, kakitaan mo yan. Amo hindi alamod nila pakaradyaan nila katanin in kayo bihan. So may adyaon kayo nakalalamod kanila. Pagtiyaon nila na yan yung pagsulansok. Bihan, nakalalamod. Sabab aon mga jimadya tulong tahambuk waktu, mga katautay manguran, amin biya mga nanaabiti, kamu bihan, hawak to pagtiyaon, nana inu kami kailo, sabab namon naman nawala kaya hindok kamu yung mga kakahinang yadto, nagsulansok kailo halawin sin hotel, kapatan tagupat lansok, kapatan tagupat baso, iwan kapatan tagupat tapak, piyagbutangan sin, ini siusuan lansok, mambaya kailo nahilohalain dito hababa sin hotel yadto sarab, gimuain aso ring ha ini uno yaon, gimua deng ha, ano ba ini, ha aircon, impangan na nasunog na kailo in hotel, bihan. Nagati ko no kapatan tagupat lansok siusuan.
inaso niya yadto. Gumawa bihan, huruton sin ini, aircon, hitilo pagwa. Ngayon panganal to mga nasunog na nahil, wala dito hababa. Nabihan. Ngayon mga yadto, kialalamuran tasan, yung mga pakaradyaan yung katan, bahasa ipagpalingkat sin pagtiyaon, sakali wala nila kihatian, nakasingod sila mga nag-iibadat, dugaing ding ha pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na yadto na timubtob in pangadyan na to, miabot na sa inyong wakto, mangumbay na ko kanino katantan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.